Prvi, statua Hrista Iskupitelja jedno je od svetskih čuda koje se nalazi u Brazilu. Drugi, statua je završena 1931. godine, a statua je visoka 98 stopa. Treći, krakovi statue su široki 92 stope i statua stoji na postoju od 26 stopa. Četvrti, statua je napravljena od armiranog betona i sapunice. Peti, statulu je dizajnirao Paul Landowski, a izgradio Silva Costa. Šesti, izgradnja statue koštala je $250.000, a Hristos Iskupitelj težak je 635 metričkih tona. Sedmi, statua je prvobitno bila osvetljena sa 32 reflektora. Osmi, statua je osvetljena sa 3000 sijalica. Deveti, statua se može videti sa bilo kog mesta u Rio de Janeiru. Deseti, statua je najveća art deco statua na svetu.